Tahurung iman itulah alladzi urung ittala'a ala uyubi nafsihi, yang sabi-sabi selalu kalian dia keaiban dirinya. Walam yusab ahadan, dah naga bangsa ianya urungnya akan mengtira urung pi minal ibadi, daripada hamba Allah kepada aib. Dah urung iman yang ke urung yang gegayan hana kedepu gop salah, yang kedepu roh salah, urung yang ke aib roh ke hana urusan, hana gak pegah ke mengtira urung pi hamba Allah lain aib, si aib roh kan aib ganyan hana gak cerita bagop kon aib gop hana pegah nyan urung iman mai tengok kan kemenan yang le ino kan kemenan ni tabiat banyak culat lu hata gop mukulut tu ada gop tabiat banyak culat ba'da hai ya itu dia yang oleh banyak culat yuna ada mdri na yang banyak culat ba'da hai mukulut tu ba'da banyak sumbu ji yang ke bukan gaduh lu hata gop gaduh lu boh gop bodoh mukulut tu tabiat banyak culat ke? Jadi yang kan urung iman memang berdilangan hai kan iman kamil. Urung yang beriman iaitu allazi ittala ala uyubi nafsihi, urung yang selalu kalian atas aib diri kanyan, walam yunsab ahadan walam yansub, dah hanaga bangsa ia hanaga nisbah ia akan seseorang pun daripada hamba-hamba Allah kepada aib, hanaga beraib kau yang nak hebat kau menurut hebat gua menurut. Wa idza qila laka, apabila ditanya dikum le gua bagi kata manil makhlul so urang yang ke adalah apa ke hina, so urang yang hina. Faqul maka kata olehmu alladzi yansubul ibada ilal aibi wa yubri nafsahu minhu, ya urang yang ke urang yang hina, urang yang buruk, hina pun mana mahzul urang gagal, urang gagal ni gagal. Manil mahzul, siapakah orang gagal? Urang yang gagal alladzi yansubul ibadah, itu alladzi yang nisbah ia akan hamba kepada aib, dan wa yubri'u dipelepah ianya alladzi yang akan diri alladzi daripada aib. Iji mana gaduh urang aib gop droi hana aib gaduh perahan nyo tinyo meno si medi anai depu ji nyai ji zaman ni pedrop mang ya hai melasah semana anai depu gaduh perahkan gop riung cewek poh dua ibu apa kado ka pegahnya kah zaman ni drop sini wara zaman lima ngayah tu majik ka hanai depu yang termasuk lagi anjing gaduh urusan aib gop aib ro dah ada urusan ya nyan berarti urang gagal. Manil makhzul, siapa orang gagal? Alladzi yansubul ibadah ilal aibi wa yubri'u nafsahu minhu, li pegah gop aib gop galap ungki aib gop dipelepah dirinya, dipelepah ianya si alladzi akan dirinya alladzi daripada aibiji hanaiji godhan godat ro memang goro lahi bulan malam Jumaat bulan puasa ro pegang rumah watanya ya hana pihana puasa ma hana pihana palai ro nyo uro Jumaat bulan puasa lai palai yang ke ro meno baga buka puasa nang pendai riang geja dia buka puasa anak puasa mendua mang ya ni dia juga hero kan bilang ya kumian bui ya daran bui yang kerja kakak lagi kan yang kepada publik lagi kan kami orang-orang beruakai
Nyo, gedak ron. Kita,